Merhaba hepinize. Ve videoda emi henek agahiyen bartaraf bugün derbarê Tirkiyeyê û bi karînavê de çend jar henek û taybetî nivîskarên ku nû qeyd bûne zêde agahiya wan tune derbarê wan de yek ji van formata Tirkiyeyê û alên teknîkî yên Tirkiyeyê peyam şandin agahiyên nivîskaran guherandin agahiyên xwe gelek tiştene em ê li vir yek bi yek behsa wan bikin. Peşine Tirkiyeyê vekin têketina xwe bikin. Ketin Tirkiyeyê namê têketina xwe bikin. Navê xwe û nasnava xwe dinivîsin û tê bikevin. Devamlı têketinê kir em rast hatin rûpela panelê li vir hinek agahiyên derbarê me de hene. Em li vir aliyê çepê nivîskarên girêdayî dibînin. Aniha du endam û sê mêvan hene Tirkiyeyê. Behsa van bi bijêrkên jî bikin. Li pêşîn ez dixwazim behsa formata Tirkiyeyê bikim. Formata Tirkiyeyê çend rêzîkên Tirkiyeyê ne, çend qaydeyên Tirkiyeyê ne ku hinek duzan dixin nava Tirkiyeyê de û rê li ber wê digirin ku teşkîlîna forûmek bibe çapkanî agahiyên şewalêhat û cihê niqaşan. Li vir em mijara formata Tirkiyeyê dibînin û dikarin li bir navê binivîsin û xwebigihên vê mijarê. Li vir me bi mînakan ravakiriyeka format çi ye, ji bo çi ye û ji çi xalan pêk tê û dikarin wan hemûyan li vir bibînin û bixwînin. Ji kerema xwe re ji bo carekî ve jî vê mijarê bixwînin ta ku em çêtir ji hev fêr bikin Tirkiyeyê de. Mijarekî din şandina peyama ne dema ku xest û peyamek bişînin weke mînakan hûn ketin mijara ziriya hûn dixwazin derbarê vê mijarê de peyamek binivîsin. Ji ber hûn li vir qutiya peyamnivîsandinê dibînin. Li vir jî dibêje peyama xwe li vir binivîse. Em bêjin me peyama xwe li vir nivîsand. Anca em bêjin peyvek Kurdî ye ku min bir tane var fakat ne istiyor. Niha me peyama xwe nivîsand gelem li vir belli bişkoşka bişîne bikin û ev peyam were şandin û were şandin û weşandin li binê vê peyamê de weke peyama heftemîn vê peyama me xuya bike. Em bişînin erê weke vedît peyama me li vir hat nîşandin hevat hat lîstekirin lê em vê peyama xwe jê bibin ber ku me peyamek bêmane nivîsand û em dîsa peyamek binivîsin me peyama nivîsand. Vê carê em ê bijîne pêşdîtin an jî paşê bijîne ev her du bişkoşk weke hev dixebitin gerem li vir bitekînin vê peyama me were tomatkirin lê li vir vê neyê lîstekirin yani ji xeynî me lê tu kestek din nekare vê peyama me bibîne weke mînak ez pêşdîtin dikim weke hûn dibînin peyam hat li vir li vir jî hêşiyarî hat nîşandan ku ne moderatör ne admin ne nivîskarên din nikarin vê peyama te bibînin tenê tu digarî bibînî. Armanca vê yekê ev ku weke mînak cana hûn dixwazin peyama xwe kontrol bikin berî şandinê hûn dixwazin carekê bixwînin paşê biwaşînin ev bişkoş bo taybetî ji bo vê yekê kar dike an jî carna hûn peyama xwe nîvço dihêlin wisa dihêlin bir paşê dema wekengî xwest hûn dikarin vegerin Tirkiyeyê û vê peyama xwe biweşînin weke mînak niha em bêjin vegeriyan peyama xwe sere rast kir û xilas kir niha amade ye bêjin name niha çêbû elê
Ledi sadece peyama ne veşan diye gelen bir dueşine bikin ve bir kere veşani. Bejin bu fazla baş şeyle peyama farsara rast bikin. Ama gayet güzel bahsediyorum ve demin bir karar menüye paneli ve peyama kadar benim rast bikin. Peyama eve gel hun bir bel ve bişkoş gibi bikin. Hun çöplek dedin peyami, hun bel bikin, hun raşik dedin peyami. Gel hun bel bikin, hun dengi acip dedin peyami. Amca proje birine peyamiye, lehun kan peyami xalqi dedin. Tane bir dokuyor da gel hun bel bikin ve işareti bile var. Amca jbo ve yakun peyami ve ke favori işaret bikin. او پیام داره پیام وی فاوری و کنگه بیرون دکارم به پیام ببینم باشه اجن نمرویا پیامیه و کمینا کنهم لور بتکینم این هر روز کلا پیامی لور ام ناوی مجرد ببینم لتنی ام پیاما و لیست کرد جالا و کمینا اون دخازن تنه وی پیامی نشانی حواله کی هابیکن اون دکارم وارن وی روپله و ولی کهانی خوبی بیکن خوب بدیم کسی که جالبه من اماتون مجارن تکداری پیام شاندنه و که وقت هاتی ماشي بحثا پیام کردی از بحثا لینک داینا پیام انجام و که من اون نوی صفحه در پیام آخر تو فازن link بدن پیامکی دنیا ترشی کده آنجون دفازن رفرانس بدن به هون به سمبل چیکن سمبل جماره اف سمبل دکلاویه وده هیا گر هون دپرانی کلاویه ده فونکسیون کن نمرویا سیه گر هون ده همان دمیده yani پیشین belli بشکوش که alt gere و پاشیجی دما دستور سربی مایی اون پل بشکوش که سیسی بیکن اف سمبول دار بیکنه جبو جاره که سمبول بینیسن باشه نمرویا پیام بینن ازده بیکن و باید چی بین نه گر هون وصابری بیسن اوی اشتکو و پیام شان و اوتوماتیک به لینکک جبو و پیام ام چیدن بکننک پیام سراسکنا پیامی من وصل دیسانت tamam kır ve onu da benim navi mecari onu nura mecari çe bu bu linki yani az lever bu teknin az satma ve peyam şu bakımın linka ve peyam devam ediyor amarın fonksiyonundan fonksiyon avaku ve cihatiyen insandım banner'e kutuya binireye وقتی که هم بخوازم لینک بدن مجاری که هم به فانکسیون بکارتینن و که منات ام لینک بدن مجارا جلینا درشکوان چون دکارن دو آلایی به فانکسیون بکارتینن و که منات پیشین پلی بشوشه بیکن هری آشه ورن بریا کوانی و ناوی مجاری بینیسن آنجی هم دکارن مساجی بیکن ناوی مجاری بینیسن بجيرن فيلم شو شبكة هناك هي سانترا جارنا مروف بيامك ترو تجد نفسه وباشي دفازة لينك بدا هفوكي ودامي هسانية كمازن هف لكن هناك كان دفازن بيجن لينك بدن بيواني ساندني پیوانی ساندنی بچیم بنره بکن و وای بینیم هم آتش جو و بنره جی در باستاره و بنره جی کتیا بنره و شرطیه نه نشانی و بکن کارچه فرقوان هر دوان هست من جویلم ترشکان لیسان تجارن نه یکی کر بنره نه آدن اکست و بنره نامیدن کارچ فرقوان هست belki o da bilin her ducu bu link liyek şuvan bu linkek ve şartı yani link heye
لنویس تنه بویا شیم تشتغل نبویا لبر دما ام فونکسیون بنره بکابینن لبر بنره جد دنویسه فاهمون أبا لكن منك دما نویسه دما لینک دیان نویسم بنرن لبر نخوشی کردی که یعنی من پیام اخواد دیسا نویسم کودیه لبر جی اکیتی نابری فلانیک نفشه دیجی هم وساده شونا بنرم و بنره بکابینن هفتی چطوره هذا وصف أشتر شيء أما الفونكسيون دنج بجانبين فونكسيون ستير فونكسيون ستير أول هون ستير كك نمسا فازيدا بيكن ودراما في ستير كدرجي بيامك أنجي سبيفن وشاتي دواشينا أمريكا شكن هذه مناس ستير كك كلهم ويام فيل بشكوش ستير كر ودسا هاتم بريا كيواني من لبرزة بيجي مثلا ما كنا من هناكر في باور نكن بيعمل خطومار بكن فيكون لبنان أو تشتري كمان نبي صندوق هاتم بشارتن لبر تنس تركك نبي مثلا تمام مش كافتين سلبي بيعمل كمان نساند bu terdikleme peş verime. Can verşi F'ste otomatik terdikleme. Sedemavi Rüyen Canon. Belki minak ve nevi sayfa Rüyen kudikana lizedekir. Ama jebulun. Elime Rüyen ekle zedekir. Tamam bu beyamaka tomar dike. Av Rüyen otomatik libe sterkek. Sedema veci evel ku du peyamene de sembolün usa ku carna ciddiyata peyame ifra dikin neyin ditin. Tamam bu böyle strateji otomatik peyama çen lever bu derdikleri. Evcid işteki standartta gelek malperanda tebe karani İngilizce ve smiley was here bu. Evcid vaka ken lever bu verganlı kurdi. Fonksiyon eklemem ise çerbinin fonksiyona stur. ما بير بشوش كر ستودر كات هماتن بريا كواني وما نبيسك قاومت ستور نبيسات بيانا فتوماتير لكن دبيلن نبيساما bu نبيسك ستور fonksiyon ekten fonksiyona kaldayla بلا نبيسا tabi Word'de de malperandamın İngilizce davan bir şekilde paldaydı bilin ve italik der bastı ve zaman İngilizce'de çağrına mıdır kadar ve fonksiyoncu bu kalbine bu kaşık nişanlanan İngilizce sa fonksiyon veneye ما بيل بشكوش كاوينا كر نها ملين كاوينا يبدم لبعد تشتا جرينك أول az ve ne yapabilirim? Dışta Greek ama kam linka ve ne yapabilirim? Ve keminak am katım şey ekleyin. Am dupazım ve ne ve ke link ve ne le peyam kazida bikin. Peyus tabun ve linki kopinakim. Jbergitna ve linki kernaydı ve hun linka ve ne jbergitna. جوه یکیجی لبنیه راست بتکن و کامپیوتر آمده وقتی انگلیسی copy image location derken لگور زمانی کامپیوتر آوه و بیجه مثلا ترکیب بیجه resim URL'sini veya resim adresini kopyala ve işte bu sadece ne kopyakır ve kendine aktarın az lever av linkamı kopyakırı az beceribim bilirim tamaz ve linki denemisin kendi avvenedir ki ne linka pastant ama hatin fonksiyonel ve neyi hatin beriye klavani linka falan lisantler tamam evet ve kendi bilin lever beni amel lezede bu beni tin ve şartın da kuyaniyen beyaman kuranabın eğer fende karak lever bitikine ve bir kara beni amel binem
Vene me le beşa kapsan canım. Vene ma demanterama da barkiri. Ve kamera karhun lever vene yakın bejin. Juka lever linka amade derdikeve. Hem fonksiyonel vene hem ji linka vene juka ben derdikeve. Onu kan veci bikavinin. Hem savaya gelip şekli. Bunların tamam bakın. Fonksiyonel linke map'likir derken ve devamlı fazla linka rupeleki bidin. Rupeleki derbedir şekli. Linka jiber ve gülüm. Benim liberiye kevane izleyebilirim. Veya muhtemel bakın. Belki onu da bilin. Link ama lever zeda bu. Naveci bu her linki. Devamlı bitikine. İçeriye dokunayım. Fonksiyonel kesan bir hatiye. Fonksiyonel daha önce fonksiyonel spoiler. Spoiler TG'ye İngilizce ile her zaman anda bir diyavayte bir kanal. Bejunun bahsa Portekati, bazı bahsa filme kedim. Tamam bahsa naveroka vebikin. Un agahin kritik derbarı Portekati anji filme kedebidim. O geraptış jibofa mrovin ku ve Portekati nefendira anji filmi temaşa nekirne ve sürpriz ekne başbe. ve keyfa temaşa kirna filmi xirabê ke pê demê hûn dikarin wan agahiyan bi vê fonksiyonê bidin bi vê awayî bi xeletî hûn mesbeka minek agahiyek giring di derbarê nameroka filmê de bi xeletî nabêjin nivîskarê em hatin beriya ev ji kevanek bi goşê ye em hatin beriya wê agahiyên taybet û sürpriz derbarê filmê de buna li vir be gelmekte tomartır. Evet, bir vaka spoiler ve gelezi de bu. Eğer rovek bu fazla, brastici bu fazla da bugüne ve de müvel spoiler belki biter. Ve işte bu manifestan böyle bir terkara. Evet, az barın fonksiyonel nema. Daha fazla bahsa videonun YouTube'e bakın. Jibo kuhun videoyekle tabiatı videoyekle YouTube'de le beyama fazla mümkün nahvcehum tutuşturuk. Tane tekevin YouTube'de videoyek bir bakın. Tamam. Bakalım. Evet, videoya koduda hem öbücerim. Hem linka videoya civar verelim. Benim bir peyama fazladan kan. Tut iştek edilmek. Tane linka falabır bilimsin. Peyama kutamar bilim. Hadi belki onu da bilin. Video lever bicih bu. Videoyu belki. Gelmelo ve bir şey yapıp tut enerji. Video ama da dikkat var. Onun model karı cıvıcı temaşa biten. Fonksiyonel bu derbarı nefsandına peyamanda bu sayı. Ben peyam yapacağım ben o derbası mücadele edin olun. Peyamcı için. Buna baksa vankir. Em bahsa rupela panelê û rastkirina agahiyên xwe bikin. Li vir demam piştî têkiltinê kir hûn ê ji xweşka vebijêr bibînin. Hûn pê li vir bikin rupela ez ve heye vekî me hûn dikarin li vir bitikinin û de agahiyên derbarê xwe de bibînin. Li vir agahiyên we hene avatara ve çend fonksiyon çend agahiyên di derbarê we de dîsa. Dema hûn kevin profîla xwe anjumların rupela ez ve lever linka agahiyan rast kedubine. Dema hun lever bitikinin hun dakan agahiyan de derbarê xwe de lever guhatmin.
Keminak derbarê xwe de tiştek nivîsin, Facebook'a ve Twitter'a ve derbarê futbolê de filmê hûn jî hez dikin, stranê hûn jî hez dikin û tiştên wisa dikin bi biguherînin an jî lêzê te bikin û pêl bişîne bikin vê demê agahiyên ve biguhere. Ama me têketinê kiribû em rast hatibûn vê rûpelê li vir em ji serî dest pê dikin ji bir çi dinivîse ji têketina te ya dawî heta niha 0 çepik, 0 başık ve 0 dengin acep ji te hatine dayın û çar peyam tişkî zêde bûne. Mataya ve eve cara awil ve kengî têketinê kiribe û ji wê dîrokê heta niha di tirşikê de çi guherîn çêbibin, di derbarê wê de me weke minak ji were dengdan hatibên kirin, çepik hatibên kirin û ew hişyar derdikeve û çend peyamên nû hatine nivîsandin agahiya wê tê dayîn. Li vir jî agahek de heye, mixabin li mijarên ku tu dişogilî tu peyama nû nehatiye nivîsandin dibêje. Mirov li tirşikê de dikare mijarekî an jî nivîskarekî bişopîne. Gel hûn mijarekî bişopînin û têketinê piştî çar rojan têketinê bikin. Di nav wan sê çar rojan de gel peyamek nû li vê mijarê hatibê nivîsandin li vir hişyarî derdikeve û ji we dibêje li vê mijara ku te dişopan peyamek nû hatiye nivîsandin û hûn jî dikarin her wan peyaman bixwînin. Gel hûn nivîskarekî tirşikê bişopînin vê demê jî dema wî nivîskarê tiştekî nû nivîsan tirşikê de li vir hişyarî derdikeve. Bi vê awayî dema hûn têketina tirşikê dikin hûn bi nêrînekê bi yek nêrînekê dikarin bibînin ka ji were reşik hatine çi hatine çend peyamên nû hatine nivîsandin mijarên hûn dişopînin an jî nivîskarên hûn dişopînin çi kirine hûn dikarin wan hemûyan li vê rûpelê bibînin. Di vir em warin dişkoşkên aliyê çepê ayarên min di vir hûn dikarin çend tabietên tirşikê biguherînin bila teklîfa wergena were kirin aniha li aliyê çepê bila çand mijar hatin niha weke minak pêncî he watiya wê ev e tamam têketin tirşikê li aliyê vê çepê vê çand mijar hebin ayara wê ye dikarin biguherînin dikarin birin bazda 25 se 5 hacı hafte bila wêre werin nîşandan ev heye gel hûn wê bikin na wê demê diran peyaman de wêne neyên nîşandan wê tenê linka wan hebe gel hûn bikin erê jî werin nîşandan wê neyên têkirdar her jî dîsa fonksiyoneke dema hûn têkedin mijareke tirşikê li aliyê çepê li vir carna wê neyek derdikeve weke minak abi çabuk mijareki belki onu diyelim ürüne ektekizler derken ger ha bedel dikeve ger tüme bedel dernakeve hem bizim mijara evine kalıp var bir sağına ektekizler derken ama tüm geriye tutukan işte bir dernaket öyle ektekizler eve zamanı tırşık dikara vere guharandı kurmancı acı zazaki heye gel o bikin zazaki edim çenge tekem tırşık zamanı tırşık ju haber ve zazaki ju feda mahum tekem rupela serekeci lever kurmancı zazaki heye tamam zazaki tekin zamanı tırşık de zazaki vakit binin le amjmu jareke tamam madde degirin disatı guhare gel ve bir her tüm merkez zazaki bugüne duruyor hun her paneli karın ayarın min onu bir zamanı tirşikê bikin zazaki u pêl bike bikin guhandira şifreyê li vir pêkan em dikin şifreya berê nivîsin û şifreyê nû diyar bikin û biguherînin dikarin agahiyên xwe weke zayend bajar li vir biguherin an jî peyama xwe dikarin guhertin avataran jî pêkene niha avatara min ev e vêniya min profîl ev e hûn li vir browse bitikinin an jî belkî ger programa ve Firefox'a ve an jî çi bername bikar bînin tirkîbe wê binivîse göz at li vir bitikinin ji cihekî kompîtera xwe wê neyekle dibijêrin paşê pêl li barke bikin
و avatar ava tê guhertin. Peyama li benda weşanê li vir hûn dikarin peyamên ku weke mînak gava din me nivîsandibû lê neweşandibû bibînin wan sererast bikin gel hûn dixwazin dikarin bêxin weşanê jî gel hûn betal ke bitikînin wê demê ew peyam bi temamî tê jêbirin an jî hûn dikarin li vir vê linkê bikin her peyama xwe û vê peyamê sererast bikin. Anlatım cek anlatım peyamın li benda weşan erê dikarin peyama xwe li vir bibînin keçme jêbir bû loma nayê dîtin hêdî loma vê betal bikin. Amarim ev peyamı örtülmek vê peyamê nivîsandî lê neweşandiye vay ev peyam eve biraz bu aşıyla bikim bir başka bu aşıyla bikim ev peyam bu ele weşandim. Fonksiyonektin peyam ilmini favoriye derci çend peyamın veke favori işaret kiriye min bahsa bir fonksiyonu kiri bu ez dikarim van betal jî bikim çend gibi dixwazim dikarim van bibînim û bixwînim mijarek bu dişopînim devir jî çend mijar hene veke mijara xwe mijara tişiknetê îstatistikên tişikê saire çend mijaran min şopan diye tengi divan mijaran yek jivan mijaran de peyamek nû insandin pera panelê de ji bo min li vir hişyariyek derdikeve yên ku min dişopînin gel ez li vir bitekînin ez dikarim bibînim ka kî janivîskar çend kes min kî ne min dişopînin çepikê minin dayî ev jî ew peyamın ku min ji wan re çepik daye li vir tenê 20 çepikên min yên dayîn tê nîşanda veke mînak min gerta xeletî çepikek dabe vê peyamê hûn dikare betal bikî hûn de bişûrka poşman bibikî ew çepik şûn de tê vegerandin hûn li peyam bitikînin hûn dikarin vê peyamê jî bibînin ve heman awayî hûn dikarin reşikên xwe yên dawîn ecebmayînên xwe yê dawîn jî bibînin ez reşikên xwe yê dawîn nîşan nedim bila ayıp nemeje her nîskaran re ez yên ecebmayînên xwe bikim ev dîsa 20 ecebmayînên min in dikarim wan jî betal bikim yên ku min zeh çepik dane ew nivîskarin ku min herî zêde çepik dane wan veke mînak min herî zêde çepik ji bo nivîskarê endezar daye çil du caran min çepik dane peyamê wî listeyek ku ser 20 nivîskar ra bi 20 nivîskaran sor kiriye heman awayî ji bo reşik danê an jî ecebmanê jî heman îstatistik dikare were dîtin em hesabvan jî kirin me behsa şopandina kesan an jî mijaran kiribû lê ez mînakan jî bidim weke mînak nivîskarê nan û av ev profîla wî ye nivîskarê nan û av profîla nan û av gel hûn dixwazin wî bişopînin pêr li bişopîne bikin û vaya hêdî ez nivîskarê nan û av dişopînin gel hûn poşman bibin jî pêr li neşopîne bikin û bi awayî hûn dikarin şopandina xwe jî bibirin ji bo mijarekî jî tenê dibe hûn bikerin mijarê weke mînak mijara ziryab gel hûn dixwazin bişopînin pêr li bişopîne bikin gel hûn poşman bikin pêr li neşopîne bikin bi awayî hûn dikarin vê fonksiyonê bixwînin peyamên taybet nivîskarê dirşikê dikarin di rambêra xwe de peyamên taybet jî binivîsin mîna peyamên mîna e-mailan e-peyaman an jî peyamên telefonan tenê ew her du nivîskar dikarin man peyaman bixwînin li vir rûpela peyam heye hûn dikarin li vir axaftinên xwe yên bi navbera nivîskaran de bibînin niha ez pêr li yekê nekin avagahiyên taybetîn doman gel lê bitekînin navê nivîskar bitekînin wê li vir peyamên di navbera ve her duyan de derkevin yên hatî û yên çûyî
هنا ين شوي لبر تين استكرم ين هاتيجي لبر بساتين استكرم كارهم بازم پیامت تایبت بالنسبه لسکانه که داشتیم تنه هونی بکامن پروفیل آبی یکم اربع آزاد ام بکامن پروفیل آبی بله پیام بشینه بیکن و روپلا پیام شامنه درکه دکان جوری روپله پیام بشینه فانکسیون اکتن پیامن نیک دارم جاری لحظه ببینیم هم بکردن مجاره که و کمرات مجاره امار فاروق بارم لعلیه چپه هونه تشتک بسازدینن پیامین کو لینک تانه به مجاره گر هون لبت کنن فاجعه کوسا بدبه لبر دوام مجاره دوام پیامانده نویسکاره پیامی لینک دایه مجاره امار فاروق بارم و کمرات کمی که بجربینن مجاره فرد کدرس دو پیامی ده نویسکار پیرانگ شکستی لینک دایه نجا و بنره یا شرط دایه مجاره امار فاروق بارم فانکسیون تشتکی وسایه تشتکی کرهاتیه و کمینک هون مجاره امار فاروق باران دخوینن بیستو نهمه پیامان دهندو کن گرک آگاهیان بستینن لی تشتکی ده استفاده دهنک پیامنده دنجی بحث امار فاروق خاطیه کردن اون کارو وانجی لبر ببینن بیاوید تشکیل داد درباره بی مجاری چه هوا هم کارون به حسانی به دست بخن هم هناك بحثا باشن دنيين تشکیل بکن یک جوان رادیو تشکیل هذا وكر ناكم ببنان نهاس ورا ليدا دمستانك ليدا بفرع قهية من استان در بكبه هارستاني استان بجستاني در بكبه شيوي استاني بار كره و نابي در بكبه وكر ناكي استاني نسكاري خانكي بار كريه فانكسيون ليدا راوسته بانكين üzere kötüyüm haya şimdi kanalımızın şuraya müzik algıcıdır, zaman İslam algıcıdır. Bu İslam'ın koşukanı İslam barşı hani, kahun mesela nabi müzikkari ki bitekinin, bir de mevzu radyo tane İslam'ın müzikkari lebede. Lebede mi huncu ve şamaz zindi geldi kahun, tane İslam'ın müzikkari lebede. Bu İslam'ın bilse, tabi gelen radyoya normal. ve şanazındık ve güzellik. Dama stranet teleda lever gerhada mujara ve mujara strani da bikara bu teamın lever temizlikle ger dudaları strandeş da mujara hatırlayın avcı lever da bikara ve temizlikle da birbirine lever mujara hasan cizravi hatiye vekirin ve mujara abdali ne hatiye vekirin şansı tabi bijarın stranekiden bilin. Ya bir strateji mücadelesi yapalım. Yapalım. En stratejisi tane strateji bir partiye şuraya koyalım. Bir strateji bu strateji partiye koyalım. Mücadele davranışına mücadele yapalım. Yani bu strateji mücadele yapalım. Hemen bu fazla mücadele strateji yapalım. Bir tane kurulur bütün. Onu da şükede mücadele yapalım. من بحثا ذاكرنا مجارا نكردو نرجو بالكية بحثاوي بكم كار تشكل من مقازم مجارا بكم دبي بري هاتشتي أو مجار بري بنا نهات لكم لكن من أكون مقازم مجارا أمار فاروق باران لكم أمار فاروق باران من بيسر جبار كأول مجار هيا جفا هيا أو مجار وضعنا لجار أو مجال باري ولا حتى يكرم لكن أنا كان بقول أنا صاروا نبارا مجال قصة نحت يكرم هم كانوا لجنة كأفراح لكن بسابعنا كده أو
bütün kulüler, emir başı baksayı bütün. Aslında dikarim vedemi ve mücadele ekin. Yani bu gazı mücadele ekin. Böyle dışkoşka nefaize ekin. Kategoriye mücadele ekin. Kategoriye mücadele ekin. Bizim ekinler karşı müzikar ekin. Müzikar ekin. Müzikar kırda. Buna kırdıcı ekin. Böyle bir kıyamak edilmesin. Bir kıyamaklar ve kıyamaklar bu. Dışına ekin. Mücadele ekin. Mücadele bu fazla bir mücadele ekin. Kuru dertci. Böyle dışkoşka bir kul udert dekin. Gelhum mücadele dekin kul udert. O mücadele debel isteyede derdik ola. Müzikara müji veya kedibinin. Yani müzikara kadar bu derbarı ve mücadele fadiye altahinen dertvaha ferahva dikala ve mücadele jibora veka. Udama o mücadele pekirin ji kıyamet üzere teşandım. Bu deşe av kullar diyete hat derman kirin. Bir havayı Muraddıkları tişten ne zanı Tuğalıkayla müzikalindir Hilmi'de. Onların beşa ferhangi beşa ferhangin duzumaniye istatistik ferhangin heye ve kelimet anaha bu ferhanga Türkiye kurdi Dizin 65,000 peyv, bu kurdi Türkiye 6,000, bu İngilizce kurdi 17,000 peyv hane, bikişti 155,000 peyv hane. Bunda kandıran van peyvanda degelmedi ki, bunda bir peyv afadın disi, bu peyli binedi ki, ger du peyvde, peyv olten. Bunda kandıran demi fonksiyona bir garajı bicirin, bunda kandıran vateyandajı. Fakirler feranga Türkiye kurdi de tamamın legeline mümkün tane Türkiye de gele. Legelden bu bejin dinav vataya nacı gele. Bu da mi dinav avraveyn kurdi deji legel dedi ki jana encamın kelhatidir dedik herhalde. Bir zamanı parperim olduk abi. Güvenine bir peyven David olduk abi. Bine fakirler peyva destani peri Şarpın Jurjan, Atiye vergandı. Hundikanı vardı bilen. Hundikanı vergi rejiyken. Hunda bir kutukine. Bu kadar derdikleri. Evet, peyven İngilizce hemen. Pey medena. O lever jivataya veya Türkiye'ye. Hundikanı ve vatayı jibibin yakuti bilgisi. Peyli beşine bikin. Ve demeye o pey vergandı. O lefer hangi tezedekinin bir havayı hundikanı. Alikariya ferhangi bikin. Şu her peyveci işte küçük peji hundikanı peyveci kazanç bikin. Listeye peyvanla buraya. Okey ve şu var işte ifade naklaslıklara. Şu motorun legenini 20 nagı gulya hoya erkek çıkır. Hundikanı peyv bişinin lever fonksiyonel peyv bişine haya. Bunu bir koş kedibinin. Yani hun lever bitekinin parça eklerkere. Onda bir divijenin ka pey biçiz zmaniye, yani kurmancıya. Bunda fazla pey ve kurmancı vergerinin İngilizce. Amacım peyva mare, peyva mar. Vataya ve peyvin insan. Diverji vataya ne vataya verilmelisin. Ve kümle bu kutulecin home. Peyli peşine dikim. O peyvte vergenandan onu herhangi tez edekinin. Laliye rastı, şiroveyn davi bilin, her şiroveyn derbarı peyvan diye, her jilegerinin davinin çimlenmek diyor, peyve kattıya liste nişanla, herkemler bunu fazla derbarı bir peyvede şiroveyn yapın, bir kutuyu da, bunu kalın, şiroveyn yapar, lever bilirsin, anji minak ekbedin, anji pırsek bikin, kanun belli bir şeyine bakın. Evi dibine de peyvede var inşallah. Evet, ben Amerika bilinen. Evet, peyva şato gibi. Evet, Türkiye. Nimiskar elfesya minaketay. Malavan malike mazina ve ki şato yani. Müjdekarın bir havayı minakat bilin. Pırsam bikin. Şirovayan bikin. Bu kurti visaya beşa ferhangi. Lebir jihan çalaki hana avtınaki jibo moderatorana dengdana peyvanji ekaminak
pekane ez merak ettim. Gel geleka peyvi ev ikon hebe ev teyvatiye ku ev peyv hatiye beden kirin gel hun leve bitekinin dikadım telaffuza ve peyvi bebeysin. Bakın. Peki bu ne bilsin ve denge evet, ve konu benim anlakan telaffuza peyvancıyla ve beşeri verkin. Hem beşer herhangi bilirim. Terbasif beşer filman bikin. Evet, bunu film listeye filman bilirim. Evet, çar filmi çavale hatu atıran liste girin. Evet, denglerin davin hene. Dikkat edin her davin jibo güzel filman dengden hatine girin. Her filmler filma vali. Nellik dikkat. Agahin geçtiğin dervade filmlerle bir hatırlandı. Sanırım Şirove. Beşe Şirove'yi de gel dervade bir filme de bu şekilde mücadele da bekledim. Av peygamberle bir mücadele ettiğini istedim. Bunu kan bir peki. Yani mücadele bu hüncüde dervade filmlerle bir iştekmelisin. Bir fragmana filmi tebitin. Bir dengden iki canlı viskali çan puan da. Bu kan webinin onun dikarin puana navini yavici dever dibinin. Ekemler keseki noktiye keseki noktu beş keseki noktu puandayı navini yavici noktu duya acil bir puana tırşiki. Ekemler noktiye puandayı az dikarin dever puana kabul gayrimin. Bejim ali bu gayri. Kerem film de Kurdi hatim vergelamin ve demin dükkanın bilimsel filmleşi bir bilimin dahilin. Bakalım ben film ne hatiye vergelamin, normalde bir dükkanı bilin. Eğer hun vergelamin, dükkanın vergelatacı verir. Bar bitin. Vergelatacı verir, dükkanın bar bitin. Levet hun dükkanın filme vergelandiği lübine. Hatta ne yapıyorsun? Peş film de Kurdi hatim vergelandim. Aman birinin, vayanın birinin, altın hamur kurduğu hatına vergelanın. Yakışıvan amhın bijirin, yakınlar, filma, endikli kandidat, kandidatkinin için peşa bilimisa, vaya bilimsek derket, kahın da verip bilimisi bitikinin, indikanın bilimisi dafinin, vaya medbahist, kontrol bir, amca aşireler filmi. Vayan bilimsavi teyden kurdu vergelavi haya. İşte gel bu hazım kurdu temaşa bir film. O ne? Filmi vekin urbe bilimsi bavecin sar ve deme ve film duvar kurdu. Havarın beşa Portugal. Ha, hem davası ve beşene bu hem bahsa işte Hindistanlıcı bir gün. Lakin minak lever hun nave derhine demin. Kan hun nebetikinin. Hun kan hem filmin bir derhineri dibinin. Bakalım teşekkür tane yek film oluyor. Zaman yek tane dibinin. Jibo senarist, jibo sağcı, jibo velatçı hun kan hemen işte bekin. Lakin minak hem Amerika'dakinin hem filmin bu Amerika'yı lever derviklerin. Hem sarana 1905 hem filmin se film ben 1995'den hana am tem isteklerim. Anji
ve navini miskar mesela lezzetler ki simulka am bir tekinin bir çan film tırşık izlemek gibi ama andıkan birbirine ama tüm profila bir tırşıkvani ya beş ve beşi هذا نهار يوم سكاري كان هات فيلم برجران كان هات لذيذ كنا ما عندنا إنه كان فيلم يكون برجران بنودينن فيلم يكون لذيذ كنا فيلم يكون شروع كنا بيدنا نهار تدبرتنا عشان دعنا فيلم سكاري ونكان بيدنا كشاف فيلمه شام فان بايا يقدر تنديتن İnsan karın mesela kemer zaman jelbijeri filmin İngilizce İngilizce tekrar film İngilizce like'den ben Amerikan cüre jelbijeri onun cüreye macera aksiyon bitikini yani kamera aksiyon bitikini filmin cüreye aksiyonu derken Amerikan'da bahsediyor beşa politika bakın. Beşa politikacı aynı ülke yine beşa filmane devamlı bu politika gibi tekine de karar gahiyeli bine şuraya karbanı verir bine denktanan bir de ki çen denk daire bine o denktanan aviniciyle bir kar bine disa gelmarov navini viskar bitikine kadar hamı politika gibi bine listabike yani tırşıkı hana. Disa dikara ve şampanya jelbijere ve kemina kam hiva jelbijere. Jwa şampanya hiva tene pötükek dane gehamada. Dikara pötükek düşünün bebeğin ki. Ona gahin hamı agahin pötükeli ve dinlisin dışına dışına dikin. Av pötükçüle dane gehamada ziradı. Dikara legal namıkin. Kemina kam dikara miskarak dikenin. Ambejin Hasan. Open miskarakın. Miskaren binavi Hasan bir derdiklerim. Onun dikara politik devam istedim. Hemen tabeti beşa filman da bu. Bunda bahsededir. Ambejina Kristina. Ve bu tam tabi dikara nabi filman bilirsin. Ambejina belki rol. Bakın. O diğeri. Bayağı filmler bir kere. Ama beşak çapsa. Beşa ve ne yerler? Hatta hazır o hafta sevinen bir beşatına barkırın. Bu da kanun var hem bu ve ne yerler bir birbirinin. Ancak bu kanun var kategorize bikin. Bu da bir çan kategori yani. Bizim var kategori ve ne de kategoriye gerilerde. Hem de tekinin bu da bilinmiyor. Yani onu ve ne ekibi tekinin Nagahi ve neydi bilin? Nabi ve neyi ki şu an diye kategoriye ve çiğe mutlaka bilinin ve bir link ekeye medveşa avulda bahsettiği bu mutlaka ve linki kopya dikin o rast bir kıyamafada bir kalbinin mutlaka musal kalbinin mutlaka bir veneci bir şey ve ne yapar? Albijerin kategoriye albijerin nabet bilirsin o agahiye ne agahi bilimler var ya neydi upal bel var kebidir ve de ve ne ave ve barkının çan hap beşinci jiniye taşıkı hana en kötü bahsavancı bikin av ben bişkoşka yeniden dertlidir یک جوان 5000 کنه 5000 کنه چند روپنه هنه فیک روپنه فیکیه روپنه حیوانان رنگان و بشین بدنان رو منو دکان دوام بتکنه و نیام ببینه زارب دکانم به دوام بکن و نابی وان هین بدن مش روبی هم هرم بشا ام نه بشکه اوپش بشکوشکه که هم بشکوشکه اوپش بتکنیم قیامت کو چپیکستان دیه deniz tekini. Mesela kaminak dve mücadele qiyam çepikistan diye. Bunu kalın bu sapyamı kaşık bir bilimiz okuyorum. Hem sapyalikin. Vaya piyamektin çepikistan diye. Sapyalikin.
veya ve peyameci Çırgızistan diye. Bu sandıkların canına vaktefa buburinin. Havarın beşak kulu dert ve bahse giri bu. Lever ve kamun dibinin gellek mücal hani. Ve kemenek mücala hat fazil millete. Jaliye nivskare bunguak ve hatiye lezirekin. Bunguak bin tırşı kadar ve mücale geriye, neditiye, belki vaktitiye, belki nezaniyetçiye, jber ve mücale denekliye, uçbarakliye kulu dert. Eğer hun bizarın evçiye, hun bu fazındılar, bari bir de ankahi bilin, hun da bişkoşka, jere ve derman dedik yine. Bu da bir hun dikanın teyama, birincisi bu ve mücale vekin. Belki onu bilin, mücara haft fazilimin de belki bilin misalidir. Hemen beşa istatistikan. Beşa istatistikan da gerek ankahi yani da var istatistikan tırşıkede. İstatistikan geçti. O bir grafik hemen, dükkanın belki grafik istatistikan bilinin. Ligor saran, ligor mehan. Dikkat zaydın nitiskaran, erken nitiskaran. Gelek istatistikan cür ve cür hanelidir. Belki minak yen nitiskaran helizede insan diye, yen gelek Çakistan diye, yen gelek Raşikistan diye. Bir zamana karşı insan diye, benim netlerim bir gün kalkacağım şeye. Yen gelek kulüler tane, yen gelek kulülerden derman kılına, yen euro teketine kılına ve kılına, yan bitikinin. Euro çıl nitiskaran teketine kılına, hundukaran van günün amkine. Perbale peyamanda, mücadele herizede peyam dahavinin, yen herizede Çakistan'ın vesaire hundukaran bölümünün. Ben bahsetmiştik yine ki, özgürlüklerinden bahsedebilirim. Evet. Lever ma müjarek bekir. Lever hemek ağayı hene. Fatihavan eve dve müjarede 6 caran çapik hatiye kirin. Dengin çapik hatiyen daim. Careki raşik du carci dengin acep hatine bakaranın. Yalan ver bitekinin am bakaran ve peyamın bilinku Raşikistan diye. Yani peyam Raşikistan diye. Onu da gelin. Diğer disa hecmana kunjiye. Evci hecmana nivskaren ku dve müjalede her kim peyam lisanına hecmana van nivskarene. Onu kan van nivskaran lüvecitini ise leali çekip bibinin. Leali rastı. Em nivskar evin. Lever avatarın mahana, hundukarın lebitikini buzanın kağıtçıya. Anji hundukarın varınsa, o mausafa mişkafa bilinse, onlar böyle derdikine. Gel hun lebitikinin ji, hun peyama vin viskari ya dve mijaride ji hundukarın bebinin. Öyle fonksiyon etmişler. Carna ji, bunlar nizane mijareke de bahsetişteki hatiye kirin, ana hatiye kirin. Ve de mi hundukarın demijari de legelnerikin. Fakat ya haya ve jitine ku keseki bahsa periskope kiriyor. Yani bir gelin, gel o keseki bahsa periskope kiriyor. Periskop. Hadi. Dve mijaride sel ceran bahsa periskope atikin. Ve verci av peyam hatıra nişanlı. Peyama hafı diyen, hafı siyan o haştu haştan da bahsa periskop atikin. O verci به رنگ شینش هاتیه نشان داد. هر فونکسیون فیر هاتیه. دبک بو من هنگ فونکسیون جبیر کرده. لی هر قوت که بکار آنی هونه جوابان ببینن. اگه منک لبر چند مجال تنیس تکرن. او مجال لگوری ده مجال تن مجالتن. yani taşık tahmin ki der yani tekrar de mücadelekten haber varlı bir ise gel bana bir şey oldu amacı bilginin denganın davin level hundukan bilginin gel hun pelyen dinlikin ve hem varlar falan level 24 saatin davin de çan peyam hatının dengan avten istekler bakalım bilginin gel hun yekle vardı teknoloji hundukan ve peyamacı bilginin belki merak peyam se jana hatiye çekip kalın
Yani kategoriye mijare hene anket û tirşik yani ev mijar veke anket û tirşik hatiye kategorize kirin gel hûn li ankete bitekin hûn dikan hemû mijarên di kategoriya anket de bibînin em tabiîtî ne tamamen kême lomame tam nexiste meriyetê lê hûn vê awayî dikarin bikarbînin li vir jî çend bişkoşkene 24 saat çupa rûpela sereke ye peyamên 24 saatên davîn de pêl roje de dikin peyamên 24 saatên davîn de tên nîşandan lê li gorî mijarên her gotber hekem nek 24 saatên davîn de mijara civînê de 28 peyam hatine nîsandin pê vere mijarek din heye 5 peyam standiye dikarin wan bibînin pêl helê hev bikin jî mijarên çawaleta 27 mijarên çawale hatû tên lîstekirin Canan devam bihnem rotan gibi dikkatir jibir mijarên bakiş bibîne bikine heft roj li vir ji mirov bîst mijarên popüler yên di heft rojên navîn de dibîne van heft rojên navîn de herî zêde behsa vê mijarê hatiye kirin û di vê mijarê de heştih peyam hatine nivîsandin em wan dibînin hûn pêl mijarê bikin hûn dikarin her mijarê jî bayağı mijar û dema hûn pêlê dikin tenê ew heştih peyam tên nîşandan nêdin li vir piştî peyama çû heştan hat lîstekirin ji ber ku ew peyam beriya hefteyekê hatiye nivîsandin yên pê wê yên berî wê nehat lîstekirin beşa zindî heye beşa zindî beşek xweş e derbarê tirşikê de agahiyên xweşik dide ka demên davîn de çi bû çi nebû wan nîşan dide weke me berî me di videoyê de dest bi şobandina nano ev kiribû başê jî de dev jî berdibû binêrin li vir behsa wê hatiye kirin lê navê me ne hatiye dayîn işte wisa nav nayên dayîn pê weke minek rastexîn ava tarafa guratiye agahiya wê dide em pêlê bikin binêrin ava tarafî yani evet an jî gumgumok mijara vê mijara ji xwe re girêv kul dert heyama pêçî dide cûr be cûr agahiyên di derbarê tirşikê de li vir têne nîşandan weke minak mesela nivîskarek pirtûka îşev û çîroka davîn li beşa pirtûkan zêde kiriye em vê bitikinin em nikabin vê pirtûkê bibînin weke minak dîsa gumgumok li dîwara gumgumok peyamek nivîsandiye em vê bitikinin em dikarin herin dîwara wê û bibînin peyam bibînin men li vir behsa tiştekî jî nekiriye rast min vê awayî hat aqilê me profîla nivîskaran em herin profîla nivîskarek weke minak bi nav nivîskar ez bim lê hatin profîla xwe li ber em dikarin ev çi ye dibe mijara rûpela ev çi ye de mirov dikarin derbarê nivîskar de agahiyên giştî bibîne li ber têketina davîn kengê kiriye mirov bibîne kengê xwe tomar kiriye tirşikê wê dibîne avatara wê dibîne îstatîkên wî dibîne gelek îstatîk mirov dikare wan îstatîkan bike grafîk jî lêdirin nivîskarek kîja mehan çand peyam nivîsandiye min dikarin wan bibînin rewşa derûnî rewşa derûnî beşek tirşikê ye mirov dikare rewşa derûnî li vir binivîse mîna Facebook an jî hinek baltêrên din sosyal medyayê mirov dikare li vir bikarbîne li vir tenê mirov bi xwe dikare binivîse lê nivîskarînê jî dikare van tiştan bixwînin dîwar heye dîwara her nivîskarek heye li vir hem nivîskar dikare binivîse hem jî weke dibînin nivîskarên din jî dikarin tiştan binivîsin aktiviteyên davîn li vir jî ve wî nivîskar yani her davîn çi çalakiyan kiribe li vir tê lîstekirin pirtûkek beşa tirşik beşa pirtûkan zêde kiriye an jî puanek daye pirtûkekî an jî mirovek dest bi nivîskarek dest bi şopandina wî kiriye tişta wisa hemû li vir tê dîtin notên min hûn dikarin derbarê nivîskareke li vir notek bikirin em bêjin em weke minak ez nivîskarek hemîjêrim weke minak gulê ez di derbarê gulê de li vir notek nivîsînim em not tenê jaliyê min ve tê dîtin gulê vê notê bi tu awayî nabîne tu moderatör jî adminek jî nabîne weke minak gulê tiştekî gotibûbûn
ana fazla mecbur bikin. Debar bir de az kanun böyle not etmesini. Nediskar ekle. Nediskar bu. Soza küçük. Bunun jinsi bu falan filan. Bunu kanun böyle biz falan bilmesin bir dışına bikin. Neden mi böyle bir varelisteki böyle bir ekranı bilin. Ev tane jali varet edildi. Az kanun her şeyi bu. Tabii miskarında nukan gene kaga hindi jibustin belki nak لترشيكي بين مسكار حتى أنا هاشكي اليوم مكان بدونه لترشيكي عند بيجن هم بيعملني مسكار لو تستكرن هم مجاني كوه بكرنا شابكين بيعمل وين مسكاري كوه هذا زدا شابكستاننا راشكستاننا عجيبستاننا وعم بينن شابكين هذا داوين كيجان بيعمل وين شابكستاننا مكان وعم بينن لبشا ونيان اندكارن ونيان كوه لبشا كبسان yaşa ونيان زيدا كريه اندكارن ام بدكيه اندبينه 1 2 3 4 5 ونيان باكريه اندكارن لبدكيه bu halin van ونيان بينن بلجن مدرجين فون لسان diye كيجان ديسكاري باكريه كانوا نعمل ديسكاري بتكين مكان همو ونيان ديسكاري له بينن ama gelin profil diskar. Bu da şafer hangi çeşitli vakiriye çant peyman ezbere girer hangi var bilin. Bunun dükkanın kabatın beşakil var, acı kabatın beşakil tutan bilin. Kabilan belirli kar beşa tutan çıkıyor. Bakalım beşa tutan ne tutuklusu bekliyor, ne denk daye. İşteki ne kadar manna bilin. Yani diskaratın güzel bilin. Az beşa filman da bizim ise fazla filmler kalan diye sadose film izlediği bir tane var bulunuyor. Ancak beşa tutukan çıkıyor bir tane var bulunuyor. Fonksiyonun dışı ki bu sahne her kullanım dıştan jibir kırbe ihtimal etmezdim jibir gerek dıştan jibir kırıya le az bavarım bunlar dıştan biz hemen bunu bihisani bakarım gerek tabiatı dışı ki bakabilirim lebet dıştaki az jibir nekim evji fonksiyonel legeri ne ya yani jibir kırıya dıştaki bahsayı bilim lebet legeri de se bişkoç kere gel hun zaman gel hun nave müşahede tam bilebilsin ve demi belli begrav binebilin dikin gel bir tamami vekin insanına ve müşarekatı ve vekirin ama mücadele gel tam bir avayın xarat misal tüne ve beja müşarekatı sanatı yakın gel hun cicli insanına fatam naba verdin ancak bu nave mücadele tam neye bir abi hun dikarın fonksiyonel bir gelen dikarın belki minak ev mücar tam nave neye bir abi hun zanın cibinek bu cibin ben insan hun zanın derbara taşıkıyla bu taşık ciben insan ve belli bir gerekir hun da benim hem bu mücadele ku de nave de cibin o taşık derbastı var hem bu hatın istekirim fonksiyonel başı ancak kan diskara bilelim bebinin diskarın zanna ve bulbu le tam insanın önüne bir ara kan pen diskar figure bikin ama diskarın önüne bir vata bul der bastı ben istedim ve tabiatı daha önce az daha önce video bilim ve bir dikim geliyor böyle